Kardom milisan so tano la pinning way adoption 60 to the Constitution of India and autonomous state. Pinning way 516 episode long, plus 516 episode long. Never kami itu banyak penulis pemulung. Praksi ini tunggang yang dilakukan kira-kira start kita. Berita ayat besar, bagaimana sponsor. Lapan lagu untuk agar kami bagaimana start diplomasi alami kota konsolidasi. Apa saja mau kita meeting pemulung. Sebenarnya 516 episode kita sedang berjalan. Hello, just a start. Kita kimum aprang pen. Ningkan krep aprang pen. Kita dalam nanti kok bom sonsi tek pamlo isi pen ya sonsi nanti kok bom nasi ngeli dame analyze don bom lo lang don bom pen munti don bom pen ahok kalima kalang isi sonsi nanti kok bom sonsi ni tek pamlo sa nasi apransi karbi la pen tribes tum ham jong si ke jogi pulo tante ile tum aron implement nanti aron six schedule pen ile tum han nangi pitang aron do hemprek long le aprang ile tum KCP jog dia pak long live helang aja kong lapen political rights like voting rights lo vote ke jog aja kong unpart ame kapcing thu dia pak itu long live helang unpart ame voting hours sai lapen ili tum identity ili tum an theg ili tum hitang jubat elama ki kado kabe tami tum kipare ngre dia pak ili tum aron pinchong e nei pulo setabe non aron ke pinchong chepen apon ang tang pen kirang inglo masuk kali dia tum hoya so tum silada ahem pun ang ceplang tang nasi kita umtang abang so ahem pun ang ceplang tang loku ile tum mekan den itum heglong lo aprang mata sarge pubom lo sudah nona bangke kece ang hope na masih ansiat bongo sena a leader ang hope na masih itum karjulong nasi laso puta nangli kamat ha lapen kupuson sinangli kacini lo sang labang so a logic made labang so psychology jadi tum akai sumbom lo lapen lapuson ini tum aron kami pincong konfil pulau tante itu morisi itu makai abideta hai pulau bang so a prediction mate kewang jelang ardi panang li lapuson sih tak cini dam so kutan nang li tham ika Kardom nili 2000 aningkan malompen nili ha ko projar DC je doon hot pensil la schedule la puta itu seminar Krungsai kibia accounting lo hala suhut pensi statistics akita pay lang lo statistics pula te ladak asama statistics abang ya lage karbia tum ko an oma karbia ang lomar lu lapen bongoli ko an oma ohomia ko an oma hindi speaking ko an oma ko hala daket top lai hui lang hala dak pensi tek long lo ke aningkan wang ta hala Bangladesh pen ke wang West Bengal pen ke wang Tripura pen ke wang a Bengali to wang ke amuluk nang kam ong titik la son si tek long la matsi neli tum pulo je la ke Tripura ta ke plang kang det lo Tripura ke la ke Tripura pula prang ke Tripura pu adet Tripura patakali Tripura pu la ke lang miso lang roy polo ne piloni karbia lamen ke pra po ke miso umayang te po ke lang roy po si miso lang roy po me miso lang roy so polo ne piloni alam ala amen ar komala amat ha pike bang bongalie tu Bengal pen wang bom lo East Bengal haso ke East Bengal polo ke ku East Pakistan polo api sige akonon ke Bangladesh pula. Ada pen wang bom lo apen West Bengal pen wang bom lo amat long li nang cerai bom mat alang litung ke cuma khawang ke adek amen dalar pipa Tripura po bangge Tripura puro ala ke Tripura po ke miso lang roy so po yo lang miso lang roy so bobo dia lah la sona men amala Tripura po bange tipude Tripura po bange sining indenge tom putu bange yo putu sining indenge tom adet lake pu nang ir nik nang ir nok amat Tripura to umpan Hindu pincong le
Hindu pinjong lo, la tum hat akur lar lo, a mental lar lo, a det a mental lar pi pak lo, la pen lan chot takalila arechu arechu atum a hembang halata lar pi pak lo. Haro kreke thom anikan ma lom anke hala ing long asu atum riang atum la pen ke riang la pen pipi meyong ke wa ke do hada ke do triprasa atum do chakma atum do la pen riang la pen kopi ni do lang ke ho hala hoi la borok atum do ran khol la do kuki atum mai hoi la tum adet le ke do anda la tum adet le aman bang adet lar pipat lagi Hindu adet pula lagi sining endeng ke thom adet pula lagi pu amat Hindu an pinjong amat latuma pan pamang gula amat recho hembang lar pipat amat haru krike thom aning kan pen maniko hembang recho hembang pusi pinjong thulu lagi maniko pue nang itu mana cini lo lagi Tripura tu malam kali lo maniko pue manik pue jewel pue kan lagi Sanskrit alam lagi ay Tripura sarge Mongolian saisi Mongolian tu le pue si adet amen lapen akura men ada Sanskrit ke ceplang tek po lagi kali lo bang hibi kap lo teta cini ne dia dapat dun jui lo son si cekroy dun bom lo amat Tripura ke non ke chief minister ta governor ta minister ta ke do an officer ta dek ke do muluk atau manta bongli sai si la si dakar biang long ta ilitum son si ceplang dun bom lo an ke itum tek long lo la ke itum ke kivil itum a political ajak kong ke itum ari deng pen la bongali itum nang kipon det ko itum ku bom lo ha 2016 aning kan pen jasabet kaning jede netum krung sai ki bicheng ke 2000 tu aning kan ha Guwahati ki bicheng ke hala surut kar bi itum nang dun o anut tum tada roing hi man ne itum coursing teron atum anda nang dun hala so hot man ke ni tu hala kitab surut asinam pada statistics tapi kelang lo, kopiak kai si ko an ma puta. La si hala sohot pensi ni itum cini lo itum mathak rang bong lo te itum six schedule around in era six schedule ateng pen kipu lake tribal area lake tribal adet lake political aja kong an tribal tum si do chot nai election kapedo lapen voter list ka selam anta tribal atum da council si dipu si selam nei pula nei tele pu amar da selam le dia noti Guwahati high court ta pulo setala non itum ne do BJP tum selam le dia lo non ningkan cap dang tang la selam le dia lo athema selam nang ipu ne tum 2016 ningkan pen ke ne itum application ke memorandum di pila soalam 2016 September inquiry Sang ladang nang jog tu chokpo. Karbiong Long Autonomous Council ke Karbilapen tribes autonomous penong kilo. Government of India pen ka. A district ame lalo Karbi atum se majority bose Karbiang Long ko itum long ko. Nang mikiril sulo. Tang de kupi bose Karbiang Long Autonomous Council long ke ding atum EMCM atum men chenglok secretary atum men chenglok kupi bose voter list selam hai hada laki. Ka selam hai he ke halada ke tok do na methang si selam nahi pamati na methang selam nahi polote la ruling party ke je krom tum ke congress tame BJP tame la tum ke je krom ka feria bang ke e methang si selam lo te angdeng PEC pen angdeng pihinia teng pen ke halada ke tribal area pusi tribal tum amen si thanchok tribal atum amen an si do chot po angge hala Bongali bihari itu amen ke thanang kokpo. Angge hala tum vote nang pidun dedet po. Angge vote nang pidun dedet tum election hai dedet po. Pule je kamata lama se alang le tum la selam le dedet bom lo. In this selam le dedet no selam de rason de tum kar bi tum jok un po ba jok po ke chini ko li tum chini un po. In the non voter list selam le dedet lo ke chinang bi nang ladak nang bi pu lo.
India non votalis selam legas kami tung karbi jok karbi laban kapre kapre tum jok mante no. Jok ke jok unil lagi. Jok unil lagi. Alonso pansi jok uncaji. Alonso ke jok kali. Alonso pansi hada election ke hai bom uncaji. Non ilitum non a CEM, ba non a IEM, non a MSC, non ke do bom a MP, lapan MLA atumta. Jom si ilitum non nating kacalak pura election ke tek politics ke tek uje krong bom hala allo ta silam le la pu ando clip hang yo parlin parlu ninge bom mat election pe par bom pulo dante election ba ke haiji non aku ge non aku lata non ingkan follow ni ingkan kep anggong election haijilang ni adha katu anke antar ke hala bang ke chetum nang hai hala tu ge la ningkan pom bong ilitum BJP ba Kongres hai lu de ki chetum wang thu aja kong duk thu kok le po mati khang hene ti la jom bang ke khang ya lo de selam le de po mati khang hene po wang bong po ningkan kep le apo pe hai du sin aku wang bong chot po ange ningkan kep api ke itung tribal atum bang ke election ta che dan nun thu ta long thu de de athema la ningkan po ningkan kep ang bong ti hala tum aning ke hang ateng ben si aron ta silam tu rom boge aron silam yu mene election aron ta silam yu mene voter list ki pia aron ta silam yu mene ani hala swor ke chetum ko bisi ke joy ke poma ke chetum ko som si kar biang long che rai ki long poma hala so pan lang dam si hala tum election aron voter list ka silam aron ta silam rom pon ki akhiro pilosar la sinon ni la so putak ni Vikram hanse patha lam ko Pinang kita kira tum tala bang soalan ni komo intellectual tum ta je ili tum jong si mo ove pan itum chip reserve cerai kom ke kulon nang te mo ani si ke kar bi tum ke koson lo kar bia khai bu koson lo de isi museum long si upini patot bor koson na thasi nang cheplan te dei ma na so putak no na te kulon nang te implementation lo ke nil ko te lo election ki pa doi a commission acha seng selang council a board acha seng selang plus preparation of electoral roll it comes under paragraph 2 subparagraph 7 it includes preparation of electoral roll plus delimitation of the constituencies this is the basic structure of the sixth schedule or the constitution of the district council day lasi la so put ha jong si litum non anda te salam le jat pulo tangte adai ko mano mo itu na chiki tu nahi lage non jong si labang so aron salam le jat pulo tangte mo aphi jenan tum APHL si tum salam le jat bu akoy nang pilong le so buta nang pilo koi churolo senson teron ke hai puthot labang so ni pan nangka jucho bot aprangsi ni lihin bedame ki pudun gantung banglahan lo ilitum India adet tame constitution ateng pensi non claim bom lo constitution a jakong pensi aron mate ek kasemar ning ta papas bom lo parliament lo ili tumupan abangke 6 schedule langkang arlo kusi 6 schedule long si tumana jakong nan pidelo je imithan autonomous council arlo si ili tu rules chesemar nan po tabang so jakong tumana pian ulotan de an jakong ke the ili tum non long et lo sida jakong ke the sida hala leader ba songja ba claim leader lo product te lake leader ke jakong tum sige chok chilu bong ke laga teklan bong dar biala men na ku no be an pinat ko hadi pangilun posuli le na thanda chiki dam thai kalan athema aron ka semar di jakong councilor lo nangka palut dunji nangka pangi dunji labang so jakong ke ro masor hidup kela atum idum han jakong nang pilo non kan ibom dong pa jakong pier lo laban la jakong kipita ningkan isi ningkan ini ningkan pojor kali for more than 73 years tang lo anta piniar nianda basic la section lo aron ka semar ning aron semar meder bangkela ke kedam tang council long kan itum anke failure lo sini jong nang tum 100% kali mati failure akhirnya alang itum jongli le hek pula cipu sita ilitum dak
Inglong masuk tuan kerai ji aron do kalau bang so aron ke otai hede ini tuh non la six itu lalu lang lo bukan deh ku bi posi claim leader ma posi lige ipu zige no tulo ku bi posi anja kom ke itu anak bilang deh je exercise leader ma posi lige ipu ke no tulo akhirnya dah delimitation consistency ko daksi itu kasih margin ma la so jakong deh itu daksi kan wai jakong do la anda galilan election ka conduct ji a rules ka je frame ji lata itu ndak saja kondo long le aron ka je frame ji lata itu ndak saja kondo la hu semar me pin ajo bini itu ke influx ke control ne de la oddo masante 70 years or 50 years back yang situ la so ron on la haya ron itu kansilong ke semar masante bini la sa influx ke itu no obda je kono bini ani itu kopia constituency so itu pe do ko di ko behari pa Hawar ke hana constituency son bongoli phani tum pe doktor je polo bokaja na constituency son itu bongoli bongosena tum pe doktor je polo cita kedam tana songja tum kangi tum claim feder jok si ini tum non under face nang bong lapen hexer tum pulo karbiang long made karbi tum tribe tum ke non prang ke itu museum long se thekdam long chot bu bangla ke ahok dati Jom si claim soalam ini kasih awareness long lah dan seminar long ini kaitian pun kan selabang soalam dia judul long. Ane tribe satu karbi pucat kali tribe satu jom si ini tum ke modern law bang ke non oe kai kimi puna koko independent long dia tapi modern law itu India government tum state government tum kapin jom aron alam apa tak abang ini tum cini oe kat cini tum prapriati tum lam sesan dia ke laso putaksi alam tum kan jedam hai nasi aron dokti non ka pinchong sta nang bui pilun no implementation plan tek de nasi laso ki bui lun bena jo ki claim tek tek bena pot ile tum han kana ho ko kala si dak putuin tum nile Thailand dead long ile tum mobile long tek long long pen social media tum tek long long Thailand dead long ise khai do high neck pu tu mak khai men da betul ni long ke sta high neck pulo long neck pulo ugo si long neck pulo ma latum aka traditional la pen custom ason lo latum ningkan po plain lo ko dan bela ningkan po lo da ka chi thok long ring si ka chi pair de ring si pair po pen one arta ki ong ma la so a ring ma ge dun bom apu ko itu ko sa chi thok man ding pi di la so kan long neck Thailand government tum la so long neck tum han non kuna lo bibin arong pula son le bibi ali la tum pan museum long sing bidu non de makat ini to bicara la hen ma ala non long neck tum Thailand long non museum long bang pot trop do chom hala son do itu ma bicara ke thai tum makat ya la si non kan ni bom council chari bom tum tame la semar ning arong bang la ke chong hong nang ni lo Nali paningkan popor ang pilo, ningkan pomos nang lipatang dan aku. Voter list high court pen ke cikluyon trok wet ke ente. Electoral roll ka prepare nang ipana por nang pi. Pini ningkan trok sing dang lo tuliram rong nang claim ay dan. Lapen ladak isina jo grun itu. Aron ke BJP bandai civil lo, Congress bandai civil lo, APHLC bandai civil lo, ASDC bandai civil lo, Independent bandai civil lo, CPIML bandai civil lo. IPP do mana civil lo, MPP do mana civil lo, constitution ke di. Tang der labangso aron non itu PIL labangso high court pen Guwahati high court pen ke high tang labangso electoral roll voter list jo si pinchong der pulo tang pe election at tenure ke only 5 years. Yes. Every 5 years there will be another election. De lasi BJP atau phansi ki puna ko koning de bang non ruling latung kangi bode ke sari bode latung lo pasi. Election ke निकाल बहुत ही रैम जाता है ना तुम ने जोन से खेल बच्चे बहुत बोलते हैं लगाम सो अवॉर्डालिस का प्रिपेयर बन वाना के नाम सो ने पार्टी में काम है दो हाई डेट रैम डेट को मैं तू नहीं करें मिची पूरा खेला सोला ना ऐसे खेल के तुम रहेंगे नहीं कि पर एक वेर जो अपन के तुम के नाम सो पिलो तुम ते लो बाके तुम इम्प्लीमेंट आपको ऐसा बता Law ke implement boleh te Inggeris alam pojok implement ke Roma soal sini jadi mana Aron akam di end tu ya Aron abang kopi mah dari tong alas soal ting declare la posi implement ke
là si mupen ku bong lagi là election ke nang ningkan trosi kep ta hai lo Congress BJP tu boleh pudet secacap ASDC hu dia sona hai lo ba Jonata Party hu ningkan ini hai lo la dia so hai lo setaja semet ke Congress pen BJP tu naga hai la tum hai o lo non hal tum hai bom pen non ke dipok de ke pulau netum si politika la ja kong ke non netum long si dukok lo ante la election ke hai anatum ke hala bongo sena tu mansi dipok de tu mansi politika la ja kong de ke pi bong lo la si non ke alang litum pere de pin pen ninje hai det la apen son ke ninje tu det ke meju sen lo Ateman itum kardi itum kaninje APHLC itum kaninje bom bah ke ceng ke SSIC itum kaninje bom hala so ke nang kang nek dun bang nitum de election ki thur kang tum pahela na chini dun ke cho kang tum pahela na chini dun ka chi thi dun pahela na ninje dun lai hui non ke bang di pok de na chin nang tum chi thia kang lu nitum se em pulu bang ko ane malo ke chok che lại là election cái hai tung lử thì chọc chế cái thế mà itung si cái chọc chế cái khek thế abunit awat kavya tum fancy election rat atum de karbia rat atum là phạt ốc thani hor ek chi ting pun ma pudun ji jundun chip po poisas paroi sibak jo paroi sikali haprang sikak kia mana potol sikah ini jo handun po vote jok dun po ala bangki pualing ala poisa ke pia bang ling nopat vote jok dun po ala so Allah lo non itu isi colong bang di pok dia pula nang dulu joy netu saya ajak kong nang gitu ini lada kisi jokon nangsa council kimda tapiเป็นนอนอันเด็กเด็กส่วนใหญ่เขาบอกหายบอมเลยหายบอมเสร็จแล้วกูเปียปอดเคลียร์มันเด็ดลาลงมาเด็กก็ชนยังไงเงี้ยเด็กส่วนใหญ่หายบอมเลยเสร็จแล้วเคลียร์มันเด็ดกูเปียปอดลงเด็ดแล้วเสร็จก็คอนโทรลเลยก็คอนโทรลแล้วสิตัวของเลยนอนลาหายแค่เจี๊ยตัวมันดิบกเด็ดอ๋อพี่เนี่ยบงเบงกอลีสมาร์ทเหรอลายตรงกันอินเดียลงปอกนี่political power ke lah tuh ajak kong di rat cari ajak kong ke lah tuh nongsi dam cuy lo mati di kalau deh siya masa lo kahewe ngapain lo lagi ini loy pehli ho thuri lo nak ini loy lah swapeng kalau kan deh internal arlo bangke council ke mana lo ajak kong itu nalo abinong ke CM panjat kali ili tum panan talo nang dulu joy nang tum tham kam he pulu nang itu mana itu Dojoy nang tum tham behang jori pulen itu kam lagi non ke komar pansi CM bincong ya komar pansi CM bincong jadi pemah ini itu bawa lihat sama kam pulen lah sila sorte yang boleh non bangke ratum kacini nang jakinan sot bangkalan lo election ke high po BJP itu la posido bom posata akar di bangke jog jelo ta lah non kacini nang ratum bangke karbi ke jog ne dak pola sote yang pola tante ade Aron High Court ke kan saya guys isi state long deh High Court yang loket kenai lo subdivisional area kote subdivisional court doko district isi along pulau kan non dake itu headquarter ke itu district court dolo session court dolo ini judicial court dolo anpara ke kote isi state long High Court ane lo Guwahati High Court lo Guwahati High Court alam jong si kroy kre pulau kan ke kupisinang lang anpar ke lasi election apa ke non karbi aral tunda jongsi dun bom lang pulau tante lage kibiran nanti si daprong si la sote yang pulau tante kacek cadang lasi sarapan curu nanti nang liket hanalam kapredi ke pakai non isi pe isi nang cekok bomlo lasi lason itu tuh reset pen cerit kayak gimana ke non alam di bangladesh non ke hala aja tu nang pudun lah di alang li amen terangasan ho lapen terangasan ho panenita kopia posi CM la dipok de kaning je apot
alangi lam void people lo pihai deh lasi itu ahok lu nong anta mat kabong lang do joy te bongali dum han aning pang sambong te election hai unjila usi mat abok la lama aku culong ye na pulo ke culong ini kan pobak culong ini lah itu kan biar tu abang si birdun dia to kiro bipar piglo non aron ke dotang lo lamang so ke dotang aron ki kachut toy hello implementation of part lo asai ke ani kulo akam di lamang itu declare po nanji ma kala council EMC yang matung sedar implementation of part mana akam chutoy na ko asai chutoy na ko dami non bang claim mai da kasi claim hai kulo tampe council ki dui dami order di abi no ati akiro bipar piglo sir kala kalam nangli ke thanting ka prediga teng pen nona chiko bong posi tum kar biang lorat owe gi mitum ka chini mu chora tum ta munti par siksi non ba ke la muson cherok tok pen tum che than kon bong na ini senja pa asi non point ini dam thuna la ke ilitum along rialong de pinanga na tum pulo nang li ke politics long involved nri nang li ke charli a owe la pen hai chipate adung ri pusi mungkin tuhan konsep itu deh kita han soal mungkin dibatai kontrol kalau soal kita kontrol. Tapi ini tuh aron along dah pulau Constitution of India along dah top lo. Haladak representation people along dah pada kita top dah lo. Indo namun ini jom si ningkan keren captain lo pada vote jom mongko. Vote की job लोग लगा रहे लगे decision making माने किसी का चिंग वाया हम जाए लोग आजा कौन तो दुनिया लगा नंबर सी माने लापे निकालिन को रापो प्लेन लोग पुलो तंग पे election आला जाते लोग लगे job ni malam लोग लासी एडेट जोंसी मॉन्सम पे दो पेन पाचिंग थोड़ा जी पुलो तंग पे यार असोंजा को तमे असोंजा की तमे इली तुम ahok pet kacing hon ba ketek sarapan kang vai ko ana kenam so di kom hatse long sedang tu masuk ini dan sama menangan arjulong long la solam hai itu malah bangso narration ke pon je lo chari bom tu la pen kupine business ke tu claim tu la pen kapre asai ke tu claim tu tame politics long involved na ngai pu la solam ni pu de lapen Indian constitution at engben lotante ningkan trainer ke 18 years ke playing lo lotante you can enroll in your name in the electoral process lasi election commission office law ni da men dudun po lal mati but nili pui bangke ilitum 18 years playing that pensi politics ludunji pugali Iltum kadur beda cini lo gede lagi. Athema, ili tu imhan hek ku penta, ili popen ili pai. Banghala tum politics claim lo, claim pong lo. Lapen ili tum ipo ipai apok do bom hut tame. Hala apok lo do bom hut itu politics cari dun bom lo. Bukan lo cari dun bom iku ili lang lo betul kan? Thema itu non loge amhang tek ku pensi hospital long dam ni kalima check up han dam ni ada phan la su han kapat hi phan lote la so medicine jo nei la so injection ya nei kalima ni politics lo ni politics pensi hai na ngali lo ni amhang tek lo roti di oso amhang tek ko after 9 months of amhang tek ko la so after 9 years back peng lo nate polio की बड़ी polio vaccine की बड़ी not only polio vaccine not only विपिने BCG ता हाँ विपिने vaccine तो पे लहाय vaccine गोसल में लगावा government उनसे आरोप से मां ने polio का पाविदेर जी फान इंडिया लो लासो तो eradicate polio virus लातुम vaccine मान लो vaccine के नुती निनुलुप जी पिथा जी पिखु फान गली लगे all India pensi government pen cara try pensi laso vaccine ni kiwa instruction PG lab long test pameji see 18 years pensi politics itu after silu dunia itu narration ke wan start from your
Epor lo tu bom besi tu politik kata cari tu lo. Lalu, lasi labangso narration kewan ke lagi itu meyup tumhan di politik long bang beda nangi labangso narration kewan. Akhirnya politik ke mesen bang emak kata politik lagi klaim mesen atau klaim fancy politik long lo dunia bang itu minang tu emak kata politik long ke jom tui coba di po mane pan chong pi po mane pan pini po la sam ke kapare po lahai pan si itu man matharo sida ahok narration ke lain lo ili tun ke 18 years pensi politics long kiludun po bang kan ipin la so prang ba itu politics long sido sida me lada legal things ni di putar thaling tu hedi 18 years kopi posi government of India tum kopi posi ke dem kon ma recognize kon pulo tante Ningkan kena ke playing lo pulo tante non juvenile justice act pulo osomar dum jong se kupine crime claim that akeno kam claim that pulo tante la juvenile pulo osomar arta kom to mahalo nasi la soteng nasi la tum custody long bikawati nasi ningkan kena ke playing lo pulo tante pilo government rules ateng ke halada latum atar law a pu dia atar law a brain kamat haja ko dulu isi ke dem kon ke dalu na tumda matha theku ke me ka heno chini ulpu tapi decision making long sedame na to maja kom dulu ku isi government pen ba true legal di aroma ting petame kipin chong on lasi lage mesen alam no sedame ili tuma par nang ke thana tum se chok ching de misguided non for example amna ma ili tum kaida se tham lo ili tum parliament ke seng ke Article 79 of the Indian Constitution. The Parliament consists of the President, the President of India, and the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Get home, abang nanti ipung kapin chong. De President bang lage session attend de lage ajak ko mga pilo po President of India ke both the houses lang. Lok Sabha lakan Rajya Sabha manda kenangji in urgent need of our someone claimun hangun to nan tum nonamat da India long se emergency pini ron do ko kante na tum nonamat parliament long tum mai dura chingwai no buat decision piun lo president ka chakong ante non thegam no lo tum parliament long ke MP ai tum si do lo di ni kali magalan di inte hala MP ke kona pe long political party mele kangbai kalilang mante non for example Omar Singh isu akan kan baik di BJP में वो दी इंदे BJP के इंदे political party का लिमा करना है करना होगा करना होगा दी जों से political ले जों से important काबिल फुटे parliament लोग के दी 545 सीट के लगो सी इंगिदाम ना होते को सीधा government of India तुम भी को सी RDA पिलो Wala di osomar tunge politics join du nang neku alam labang ahok kadi education department penta government penta student atau pan politics kapacar lijia pansi students union ke bilo college along an school along an students union ke bi hala politics mo pike politik mesen pen beklem nun tegi apa ab setanon ke student do bange hindo daka politik klem dun rong dikie seta alama bange la ke la bange political alam kapacang ibinong ya panse klem nun la ke nilitum hala education a commission along he ko ita la solam ke top du non BEd ka pori tum long ta la solam pori por nong arokom neli tu peran BT ka pori ta la solam pori por nong la pen eson alap neli ne pulo he hade na ini tu por pulo o somara tu politics du nang ne Charlie du nang ne claim nang ne ahok lo claim dun warama ka pori je palok sande select rong ihi meeting dun thaprong in plong dun thaprong pulo te la bang chok chelo hala ka por he bang stop the number 1 get ni den yes do den lo ko por he bang ni den number 1 account lo an par ke sitala that account politics and total their su ke claim an ko ne lima ta fran ma na claim lo ne lima ta shilong ne do ni da ke as president lo da ningkan
ningkan trop ningkan nerkep bagdor kom nili presiden pen hala APHLC itu opposition ka dun sob lo acha apran la so nambang non kapeli dam tu inut misen amuni alam ni ko pio porla ne kisum porla ne pien ne chini dat lo neli tum hanang thang lo je ni ke apran pen riso aku penta laso politics anak tu ini dun dia amat dia takkan laso hero claim dun dia amat non genili ke tek dia lo non genili sa eng lo ay non genili ni ningjang je dun jot anak lo puyo ke pu non genili ningjang je dun jot anak lo ay la ke claim heno pik lo ni dia tak kivir lo pu non ni ningjang je dun jot anak lo ni non thang tak yang dia lo puyo na ni phana than lasi alang li ta apran pen student bala apita politics along dunra claim dun pe me samne non alangli cherry great job project karbela ngai cherry great program aning che dono job project la season atum do ulang non ta ayah dengan mua pi ku bom jadi mua pi man tu ekeng bendam un epin hut ku bola politics si claim non bola le la tu ke la si politics ke claim dun nanji ke la ke risoma o kerja aku penta claim dun nampo la pencini dun nanji seta student akam jujetik ke kapor he jujetik ke student lalu kapor he bang paprang vek na la bang si chot tip na la lain ho sir la ke se government of India penta panom kilo RTE di right to education act la pencong pano la si somar ningkan dropen ningkan create lian make up to class 1 then up to class 11 ke free education ti kondo lagi tum free compulsory lo lagi duk dia ke boy dia to mansi pinchong pilo labang so aron ke si government of India panda churu lo lasi non isia question do lang la dam thunang non common dada comment section long lang konthuna no alang li isia dak query do question angka du kondo alang li ke songdarong pi alang li Tamil Nadu, Chennai में से लोनांग लांग तुमको तुम talk show नेपाल से news long Bengali तुम खेरांग के long केजाय पौना क्या है तुलिराम लोग हैं अफान तब पासुन टुकुन उसी का निंजे लासे BJP टीम मते आर्या संभव तुम लांगोय people लांग पौत people सी लांगोय पिया है डेट लो थान पचिनी जी मसा सारा तुम आरोंग बांके डेंटागा village from watching Chennai, Tamil Nadu kan bisa kan tahu ya, Inggris bang asap so. Lagi ni mohon ni ye tu ka, porpe dam nang nelu boh kan. Lagi mohon ta pian lo posi, lagi kihai he lo, latung ke election paren nang paren sudah tak apa pere lo, lasi lagi ninje je lo. Lasi non nam tu kilo nang non lo bang ke, aporda tu lo posi pici hek nang, caste census, moneng 2026 April article isi April article pensi caste census apa yang ko caste wapran si ilitum census puta damna caste puta damna nasi labangso a definition mate caste ko kopia panno census ko kopia panno ilitum non akhai sa jaga tharong pansnelia por people pola so bibi ron selong apo nasi apran si tum chini nanji ilitum karbia tum caste system anong sidoma bakalima mate kali dia pote itum kopi lah sebab apran si sa pansnelia por people caste uke la itum homas hampang ko body society puke hampang ang bong ke isiang bong akang tui kang day akur kang tui kang day walam la si caste pula ke ayha tum pulo dharma nam peli damnang nedei ko ange caste salam je thani pula te dharma nam peli dam de ten pare dokti bana lo jok te sikha jok te chini de pon ke la ban chini ne de po bang morning April isi arni April isi 2026 pen caste census doi la hele ko matha di sumnai caste ko la ke hindu tomon hong la ke bhagavad gita long andeng pi thli andeng so kreget hom along
Krishna si kaninje lagi. Pirthe munit atum ang bong. Ason kaprek thang kawe. Kido ke akur kang tui kang day. Plido begitu. Kang tui nei ke bamun na kelo. Lapen adun thua bang ke khatriya tuma kelo. Lapen Nomor 3 bangke boysya tuma khaila. Lapen nomor 4 kang daine to bangke lake shudra tuma khaila. La soalam bangke nelithan chot ke chok chelo wang nang litum da nelilam na judun chot ke chok chelo hala mobile phone along. Tesri azadi pudo. Tesri azadi pu India cinema. Mobile phone long YouTube long hala lelak ignon. Lapen English penado, lapen Hindi penado, hala bangke Shudra tu Khalsa tu. Laga Punjabi tu mesti kesalam. Shudra tu Khalsa. Hala ke English tado, lapen Hindi tado. Hala la soni lelang ignon. Angenang litum Cini po. Karbiatum, Karbiba tribal latum jasemet. Sinima lang itu mo setelah sudra tu khalsa la pentisri jadi lang nun putel lang lede teki athema da ke gyan ke long ya thai karbi tu ke gyan bang ke pana ding dok de motel ing next soy long nang ji la pen chipenang ilong nang ji lai hui si just me na ding dok teki la si la kas pu ke la ke itu India ang bong ke tu Hindu ang bong si dolo. Anki Allah mabang ke thedung itum panar nang ke poklok ke la hello. RSS atum pulo BJP atum pir India ang bong ke do amunit atum anke Christian tame Muslim tame Sikh tame Buddhist tame kaddo pavita Hindu puslipu. Christian anda Hindu puslipu. Hindu punya kerong naik. Acha baru ahok lete cekrong kita cok tama potir lalya son berkelam nono bangke aku mau ke banji April jangan po isi tarik pen 2026 aningkan pen kas sensas doji kas sensas cok kali hala sod sensas binong lo general sensas lagi doji ke muthe hala general sensas along Hindu atum angbong boleh pujuta kali kas sensas doji pusipu Hindu atum angbong boleh pujok kita lata jok tu yimene ili problem dodun oe de yimene Sata non bagala boleh kuali kas sensas doji pu mo pipilo ne a guideline pilo ne order kinange lithi lang idum no nama chini nelang nang legi lang bon ante Jong si kedoan itu antara Honghari Christian Muslim kadok kafe antara Hindu saisel pula kan te ilitum hala kurkang tuikang day along si itu tak lodun po anke ilitum cipudun nang po sensas amunit ke wang ho na nang panar yupo nang kopia dharma lo po nang Hindu po ande nang kopia kas lo punar yupo Anke itu kopiak kas pula itu ni tak dun po lah hello kaman tadi sunai le jong si tak dun de do joy po ante setanang Hindu ke apa nang akas isi ke dopo po itu mana puji ke ante nang tum tribal body po yo oh tribal ante po yo hala anke la ke amonu smriti along alam le rokol ke monu smriti along pulo La tribal pini ni atum an ke la tumne sudra kang dai ne la ke brahmin aking pak pensi amhan ke the kusi ada ke tok anoksa adu nang peklang ka melo dak si dolo peklang bom lo nangi de chenam de na dor le ke sudoi ka kali chenam de tamilo akita la dagal la aking aling jedo yo la helo lahir manusmriti lah dak
dan puluhan lah tribal atung ke je lah hai ke bai se peklan la pen amhan ke teke aking pak along pen hala aking athak pen kali de aking apa athak pen kali aking pak arum pen apa amhan ke tek la puya tribal atung ke an ke itung ke pobar dia bang lah hello itung nyam si sudra pulot dan ke sudra pulot dan ke itu mapan konar nang bipo itu man sidul kas along nang bipo dum untuk makhela dum atau makhela long si itu panan bipo nyong si dum atau makhela itu pan homan ejat benon antum ta dum punang ko kong lo te itu akhai wadet ko karbi akhai po avelo boro akhai karbi akhai garo akhai khasi ba naga akhai pupine ne tiwa akhai tam ho dimasa akhai po avelo ko nan banai bipo akhai avidet atum abang akas jot ang kang tui kang day akas ke do jot atum along sinang bidon po lapu bulan kan den ke ako politics ana to bang itu ke poji ke pilo itu schedule tribe kalido akhai avelo schedule tribe certificate long lelo schedule tribe pensi itu 6 schedule tak long 6 schedule tak avelo ange 6 schedule ta avelo ante itu autonomous council ta avedet po lapen autonomous council totally autonomous state ta johang long lelon ki tribe avedet po ge tribe kalidet po ge autonomous state ta long lelo la hello non ke wang ji census karbe tu ge piol po sige pupu ba ohomia tu da piol po sige la so census ho ini tum kopi adormo pula cek ini tum ke cetan dan po mane ladang ini joko muka ko esa mane ate ini tum ke aron ka chingi hingle ko na lidan pan pom lo hok lo da se bang government of India ke bang non ka sisi ka cedan lo lo mo men la April isia cik lopen bang ke cengote nang sabe ko no da ke son dalam be jode non ko pila ni ape klang tu shudra dum matum arum ke aku dalit put aku non bidon tu untouchable mane iriben anta orno saur ong la tu ke la tu da sudra arum lo dalit tu la non dalit tu non hala ela Dr. Ambedkar banda dalit tu sige la pen ke hala non hala kopi Jharkhand hedi Jharkhand ke do amunit tu banda dalit tu sige Anke la ajak tum han tribal tum hanta dalit pusi pudet iti jong de street cleaners ko la dalit tum ke la ke towar kat ko atum ko la tum man da ke puyo towar kat ko atum la tum man ke ot nu la so akas non ga kas hingale pho pe do ko le ya pho pe jo ko lo sala ke ma tum pinjong lo ne la ke Bhagavad Gita long lagi to kalila bange dalit pun non fisik lang lagi jula itu independence ke hang hut malam sila salam bange klang non ingkan paru pakai dulu lah salam bange klang nasi pupu sita dalit along lenang kludun sita sudra along lenang kludun sita ke puji ke jaga lo ini tu nasi itu karpia tu inglong arat tu man kaciri nangi ke itung ke netung ke kur kang tui kang de along kas along netung klodun de puji putip nangi netung klodun de netung ke kas ave netung ke akhei sigitu puji itung pudun tip nai netung akhei ke karbi hello ba tiwa hello ba naga hello garo hello khasi hello puji dimasa hello boro hello puji itung ki pudun tip nai la hello angela ki pudun tip ji apan mathanangi non hala bangke bang ho kaji pudun chot lege choki gali non besi claim nahi do non hala chief Register General of India ko bodi RGI ko along Register General of India la pen Chief Commissioner of Census hala along itu lo pili nangji non karbi itu Christian do nama sakran ni. Adema bang RSS dulu pulau kente.
nang tum ho Kristen tum anta hong hari pulo kente kiko Kristen tum anta nang tum Hindu pusi pulo kenti lasi nang tum ha itu Kristen no manta ati kete hala dalit lagi kali ke sudra lum nang warlu tete la pen hala hong hari tum bangge la tu ke la ke klembek nang polang litum ta la pen akapreka Karbi atum tak, lapen Kapreka tribe atum tak lagi ceklembek nang po. Serius alam lah lagi. Dak jok ulang sar. Non ini tuh ke caste system nggak bejat jadi. Akan tu akan dai pulason kinang ke hola hemkar ko ka khelo, ke ngok kiro ya khelo, lapen nang be habe pa ke klema khelo. Oke, itu melonggar bejat jadi. Nggak upe ke mati di. Upe itu jadi. Ayah tu lai. Halaban kecil tu influence abit kijum pena jauh ingtia tu ne bangun buku hadi kali lagi ni ingti kata ne pandanang tu nang ingti kata ne bangun pu ne pudulno ne bangun kali amasin ne isia meeting lo ge moi bangun nohoi aru bangun hoboloi dorkaru nai pu ne pudu late akam dawe bangun ni je pelangi Anthropology teng ke nang nang than pom loi anthropology teng ke Brahmin ke nang isi try lagi ke ko ke siput ave lagi sekar dia hole bangun ke man kali lagi hala bangun tu mang bong anta sekar dia tung ke isi a group atum isi a family tu mana sorma tu mana sekar dia tung ke bangun tu mang bong anta hala tu mang bong anta Chakraborty pulo te richo ke hala tu la penela Goswami pulo te China ngapang rei tu la puson hala tum tatu la pena Chatterjee pada tu hala hui do pipi lo ne do la hala tum ta la puyo la si bangun tu mang bong anta sorma tu mana sekar dia tu ke la pu la si kar dia tu Christian ki koi ingti England tu kathar ta hola tu te akur kang tui bunan kang tui krai lang ma kar dia tu ke kang tui kang de avi lege kan doi ta chu man ingti ta inghi ta te mung ta chatta rong ang ta te rang ta chatta hom ya sing bar chit lo itu kar dia tu mang bong ke kiro report pilosa klar lo la sinon comment section lo kota dam tu sinang lada Sonjoy Singh Keron ke ai pensinagar ju pom da Amri constituency along APDC along pan long le kepek gala putat tan kon ikha nan tuning ri dun iglo ko sia lang ni ben lam the da nang pidun lo la si kopia po si APDC ala to ma pan long le ipide lo ko mat lo adai si ban nang na ko mat atum sila kepek lo athe rat tum ge sini de ji la kepek ko mat lo nang li Bikram Manse lo sana ko tema nang li almost you are from West Karbi Anglong. So if Amri a constituency long ada rong men kupimyo hara kunci barong long ada kami Hydel Power Pump Project labangso project most similarly la Luchin Langso long project asong kosi ada ka ilong ibi pan bor ilo la pen halada nildum EPSLC Nildum President Sarjaya Gatharpen isia team dam nildum ground zero long report apan dam lo ada nildum ga chinia teng bangke rong proxy arat do ada tiwa khai do lapen karbi atum rong ni ala lemre warong lemrai warong pen rong ulang karbi rong ni do rong proxy do halada karbi long autonomous council atum APDCL pan NOC ki bidon aku thak halum pan rat pan mate long le hem pu pan karju dam lapen kapachini dam awipin lasi niltum kai ka pu lo free proud and informed consent FPIC pudo free proud and informed consent FPIC hala so teng pen pulo dan de wailit pamel je rat tum pan labang thani ke tate free proud and informed consent lage ha UN long baca papas around 168 section long UN long baca papas around je any project any government project any private project le bang sita hal ko mar ma long le hem ku aro masar penceng lo katu be pang judam pameni je la so project nantum deng tum tema her hepin hap hepin pen
ke her ke hap kalipin pen free will pen alam itu pakuning je accepted or no, yes or no, buki puji apa nak conduct nang pilo. Akola itu UN Declaration nong sila so dulu section 168 nong. Akola itu hala itu je thamna lo Indian Contract Act 1872 hala section 3 long itu lo free consent nang ready. Yes. Whenever if the government if the council both if they want to sign an MOU or MOS, at least they have to take consent from the public as well as from the leaders. So asal details ni than nak kau ya. Halada power ke energy ke 1000 megawatt one, 1000 megawatt, and then longly angkan ke naing lake 1800 bighas. Lasi labanso NOC PTCL fan pidelo laban hadak rar tumang keno laso project ke dengi fan aning han hepina lasi prabjin pen ni tu puthora la dam tuji PSL se tim pen dam tuji athema non karbiang long long ka prek asai pen ka paching khurja fan ki makha hepina edong sar tu verlo 30 department do labangso department pen ka paching khurja sai ke non tini non karbiang long ke council long ke do prong tung kai CM pen cheng lo ka ching thu lote company fan long leke jor corporate fan long leke jor hala pen ka ching thu sala tung ge jitin lasi atumi ha jom tame luchin langso long ni dum dam lo hala dakta 1395 bighas along le rong crazy akar bi tum hada ke do non do bom lo bangsuri hini ke thoma baddo ji udars lok si bangsuri sia baddo halada tame hydel power project 1500 megawatt a power ke sanji phansa da claim da mi phansi claim bom la sinona da garap tu pan churu nahi rong crazy ara tu lapen rong crazy bang crazy arong asar tu laso project da nang bilong le gala dong kamke tiplo lapen loda council mana pidamen lo non APDCL pana men tum pencerapsi lo pachirodam And well, non inke coming to amri le thot tame rat tum la bangso project pan ke dengji aning han he la sinil tum prabjin pen hadak tame rat tum ke song lo public interest aphan yong si aron pen damning samin tum legal in tame dampo lapan ada kasih song kami di dalam cerap dan. well, in between I'll interrupt. Yes. Mr. Rituras Desandau, he is all the way from and sales. That is the Mahasa. He is actually followers as well as the viewers. So if you elaborate in English, then at least they will understand. Yes. Welcome to you, Rituras, once again. We are talking about corporates are trying to grab land in Karbi Anglong. Especially one is solar project which acquired a land of 18,000 bighas and also displacing more than 20,000 peoples in the tribal areas, tribal villages. It covers 24 villages. Yeah, it covers 24 villages, but due to the strong movement initiated by the APHLC and the people of Karbi Anglong, the majorly funded by the Asian Development Bank, which is 4,000 crores amount of money, is now compelled to withdraw, and then the project remains suspended for the timing. So that was a success story that we can say. And also there is a lot of project that Karbi Anglong Autonomous Council is trying to issue NOC. To one is palm oil plantation. To bring another corporate. To bring another corporates from that is Ramdip, which is for palm oil plantation. They also try to acquire 8,000 bighas, and this is not the total land which they wanted to acquire. This 8,000 bighas is just for the nursery plantation. And imagine this palm oil plantation. Per bighas, it will be planted only 23. So imagine this 8,000 bighas of nursery, it will cover the whole East Karbi Anglong. Then
in West Karbi Anglong also, the Karbi Anglong Autonomous Council has given NOC to the Godrej company for palm oil plantation, allotting them for 7,000 bighas. That is also for nursery only. Then that 7,000 bighas of the sapling of that palm oil will be covered in entire West Karbi Anglong. So imagine if the whole district of Karbi Anglong is planted with palm oil with lakhs of bighas, then where will our people do any more business or any more cultivation or habitation or farming anymore in the coming days? So we strongly oppose. We also demand that Karbi Anglong Autonomous Council to withdraw the NOC immediately for the corporates to do the plantation works. And also now we have another project, that is Hydel Power Project. There is also 1,500 megawatts that will acquire 1,395 bighas of land, and which will displace 11 Karbi villages from Luchim Langso area, that is in Koloni constituency. One is in West Karbi Anglong, that is also Hydel Power Project, which is something like 1,000 megawatt, which will also acquire more than, I think, 18,000 bighas. 18,000 or 1,800 exactly, I have to go through. But the people, that Tiwa people, which their land are going to lose there, are also protesting and opposing the project. So, think about it, in the Mahabal Cement issue, the case has been filed in Guwahati High Court. Recently, I have heard that this still in the Guwahati High Court is going on. But still I have seen in the YouTube. Yeah, we have seen in online hearing on that day. And the judge was asking to the... He was shocked. Yeah, he was shocked to hear that 3,000 bighas allotted to the cement factory. Mahabal Cement Factory. Yeah, Mahabal Cement Factory. To Adani. He was saying that it is the whole district of the NC Hills. And one of the... And imagine in Karbi Anglong. They are talking in the court, they are talking about 3,000 bighas. Here in Karbi Anglong, under the leadership of Tuliram Rongphang for the last 12 years now, and more than 1,52,000 bighas are under corporates. And one thing very simple, interesting, you know, the pleader says that the NCL, it covers the Mahabal Cement now, which they are going to establish, is that area is a barren land. Which is very interesting to hear about that. But actually, the judge is at the moment he told that yes, you don't need to tell me that NC is barren land or cultivation land or something which is he know very well about that. So this is to you, Rectorus. Thank you so much for coming. Nona pusat sa nona tu pit po tema ilitum hadi akapre khai nunda nangkilang dun na pusat do ko ti po se alo pen ge Hindi kalite be English pen na me jok on dai ti ta percent tuning dito kasi ning hello alang ni tame chini pon po kusi kasi lada pusat peju je aprang esi do thula yo lada songjarong pi daso pile tum peju de lona lada alang ni pen nangkar jupon ke lailo Jenam tasar pijar along le alam ki sam ribo sara tum che song bang amedet bo tangka tong chen turong wa pilo sara tum ho pijar ka che sama tum ta than pachini ji ma sara tum si na karju lage APHLC tum atumi di kopiar ni ma jam ho 26 ani bodi in koira throwani APHLC tum dharna doji pulo ha kheroni la solam pen permission hanglo mat la district administration to permission ng pipede la si non do tuji po mahiniar ni non hiniar ni si jong si permission long lo tema long lo ma permission permission apply lo permission jong si long ten non September hiniar ni itung dharna doji pusi kachisik lo la solam mang ni itung la ke tenine lo VGR alam ke ni tu kang thul cheng dan ni litum SSIC pen hello
Six Schedule Implementation Committee kan si la PGR VGR lam ne kam thur cheng le ha 2016 na ningkat Kasi PSLC pen under your leadership awareness pilo VGR lam nang lelo movement ele to thur kala la pen non right in claim mo man kali masan e ko claim mo na mari ki hun le election le hai ja san le chu pen influence ko fluid ko sedang election da bang karbi tu sinang pehai un edet lang ka sini ne pen jok lama sini tu into flu un edet lon lon anta tapi ana ajaga asom tu nangkang hurdun ta heglong lo ningkan isi nian bong la so vijar mukben nangkang hurdun heglong la ama inthur pame bu sinin tu mana tin lo ESDC hangi thana ko alang itu sa movement ta thurlo ta na weng da so pipil lo tu amano nga movement nang thurun ma party da japa jut ko ni kita apa pun pomadun lah hai la so na kasi kapre ka ham phang dom ta mai claim la include the son si de si PSLC wen la ke arjap tipo la pen itu mai claim back ko ke tulira no hang le vision claim te sita ni itu me PSLC ke counseling ni te claim back तो खेरो विपार पिलो लास्ट नेंगे महाबाल सेवन ना पुटा कौन हाई कोर्ट लोग तो बोमला केस तो बोमला ना सब जुडिस लांग लासी मिसेंजी कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं तुम तामा था कौन बोमलो लासी हला दाग लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी दो लोग लासी तुम कचरे पॉन क्या किनांग सो अतिमा चेरे पॉन पे तुम चिथान पॉन पे बोले तुम चीनी ने देती लासी लदा इपे जो सीनियरली सी चीफ जस्टिस आके है बीआर गवाई दा मेलांग निजे पॉनो लासी लदा अलांग ली पेन कनिंग जे पन लाम तेसने पोली पन को हिंदी में चलाने की तो कौन जो सीजीआई गवाही का बड़ा बयान बोलो संविधान सबसे ऊपर संसद नहीं लसी लालांगली पेन में क्लियर अलाम नो ने कॉन्स्टिट्यूशन है नो अटैक नहीं के कॉन्स्टिट्यूशन है नो के ठेठ नहीं के पार्लियामेंट के इसी कॉन्स्टिट्यूशन में से का पिंचों और कॉन्स्टिट्यूशन का पिंचों ताना हॉर्मू उसी पार्लियामेंट के कौन लसी कॉन्स्टिट्यूशन से के ठेलो कोटे तुम कॉन्स्टिट्यूशन अन ini tum othip pen le implement ko na tum chun deji kasi ini tum chethan bom lo non la dipok de dame kaning je kon alam the de lasi bang ajedi olo no YouTube long le tum thelong da rita thelong ji map of greater bangladesh sodem ko edi ho lasi alang tum pinana karbi tum ke kachini ni da dota hai ji setame north east bang ke pabit deji kon na chingrin lasolam लासे YouTube लोग लागो ते थेंगलों जी लासे लदा नाले तुम ग्रेटर बांग्लादेश पुला तुम किमांग लोग ला तमोन लदा दो एम लो ला पकला एक देनो किमांग को नॉन त्रिपुरा तो ऑलमोस्ट बांग सक्सेस है लो नॉन मेघालय का लिस्ट दो हमने पतिंग पुलो तंगे बिहार उड़ीसा में ना नगे खान बुंदो वेस्ट बंगाल अनपार्ट में तुम थोया जो कि तुम कर बियांगलोंग ताला प्लेन एरिया जो आके तुम ipan tek kontang dulu, sketch kontang dulu atau makiman. Lasila bangke kacipanang kali itu mata unang ne, lasi latung jongsi lapu kening jeha dan pulau kan desiam halai ku kali itu masih nangi pulau. Lapian prap jinten la bangke siam nami reply cipi serani. Jadi tunggu kui bangke. Jela bongo sena tumhan reply cipi serana ko laso putha lapian un pulau kan be alangi Kipanep dam ni. Seta hai he ji ma kipanep jadi. Lasi apor dulu apa sih? Itu kayak kita me kita pon na. Lasi pening me banget talk show on 6 to the Constitution of India and almost 516 episode long nanggelang dun. Jirpo jirpi koting jir don na batu malam dame choromar piglo. Di mahasau pe name nanggelang dun do rituras Disando ka lagi nanglang dunder, nasi alang pada me akiro pipar pilo, ampar me pini kapre ka constituency me nanglang dun tumhan tame churo lo, lapen non Tamil Nadu me name nanglang dun do, den takar so alang tumhan tame churo lo, alang tim tumhan, nasi nangli tum tame na hong edu sita khe panang cima thadun tha, lapen nang tum ki dolong tame nang tum cire ponangji, ki do ke thak kado tak kabe tame ala de bokhet nearest police station thana nomor ba nang tum cibi nangji. Mau bicara safety apa? Lapan pilih sumber dok kota teh kejoy apa? Nasi pacini pun nasi pilih we talk show on 6 schedule to the Constitution of India and almost 516 episode on nanggalang untuk malam macam ni lo, nang tum share pun ikut
nang itum kece share bolodang de kace bak lo kace pachim ni lo la pensi itum cethan bom lo de itum thek on bom pure on bom pu se ning the bom kasi peneng we bahini penelis akhai sar jaiga tha retired IAS officer tame pandame apor alangli ata dos tame laglela la pen aning ar loge nonam tame 30 years asonsi ari so sonsi do bom la musi ngeli ta chini pon lagle alangli la pen alangli under a leadership mang itum ning theklo la pen hok sikle pon bo nationally pandame sar akiro pipar pilo la pen pandame Bikram Hanse, alangli tame arjap look abang fulo, lasi alangli pandame puthot nebe kebang kan that our dealer pidun la pen ning kama thalang kadu babe nang che share undi non hider project alam tanpar ame mahabal simena alam apuka tanpar ame solar project ta alangli tum seki pa success pon boting lo alangli tum Italy dam pen hada edibia ke wa tuman kadu babe memorandum hawi tame submit si council of Nanbangke Nangkabang nang kilobang tong ko kasi churolo nang ito tame tapen nang kitlen ke dam nong andame mission along party long tame arnam le hujmi nang tikidon mo mga pineng ba tok subang la ponse kang tong lo kado we pandame ajuge me